мотор сато рафтем бачо. Сараввал мегум ака табриктон кунум. саломат бошед, саломат бошед. барое ки шумо ҳозира шуда дар тоҷикистон дар ҷои аввал дар сомонаи ютуб бо просмотр яъне халқи тоҷики мо бисёриёш шуморо тамошо мекунанд. зиёда ай 3 миллион я ролики ютуби шумо ҷамъ мекунад. ина шумо кай фаҳмидем ки ами дар ютуб роликҳои шумо амхе машҳур шидагиам? ана ака меяд шаъни шабугум якмиш ки ма қатъи наи ютуб сари кор надорум демиш ки ҷумлаи мо боши ман намефаҳмам таришаша ютуб натаи инстаграми хелхел меган мушама намефаҳмам. ина гуфтам не охи мара ака нисбати ма ҳар ки ҳар чи мегам инама я нокибилайн дорум ғайри нами ма дига ҳеча намефаҳмам. ака ҷумлаи мо боши ками мара чи хел қабул мекунам мара ҳамура қабулш мекунам мара хубу меган баъда меган ма садқаи саршум баъд ман бигам саломат бошанд хуб ман бигам саломат бошанд. бисёр бад меган ё хуб меган? ман чӣ дира ки ман тамошо намекунам. не дар кӯча дар ягон ҷое ки шуморо даъват мекунанд? ёли мара ҳеч ки аки тари гуфти гапо дарум аки тари чӣ накарда охи хани қавим наза гиҷо дамерам гуфти гапо гуфти тоҷики мо ки мега рафтем ҳама инсони хуби ки ҷои шитан муна наёфтан анаҷура чихти истодем истодем умем мо ҳам ҳами шуморо ҳам хеле ҳамин меҳмонои хуби ина ки умем ай ҳурмати бисёра ҷои шитан туна наёфтем чихтем мерем. ҳеҷ гап не акаҷон. аки моро табиат мунку ака хеле табиати ма ана табиатан антари ай гудаким шухтабиатам ин хуна дига ка намешава ҳар вақт дар оила мо ҳамтари шухтабиат будам ҳам хеле изма будам чӣ мекунам исуса ана дар мактабам ҳами хел будам то мактаба буд кана дар хизматам ҳами хел будам айрӯи ҳами характери хислатам мара нағз медиданд. шумо омӯзгор ҳастед. ами эҷодкории шумо ами офизӣ ай синни чанд солагӣ сар шид? синни ҷуна синфи 6 будем ӯ соло чӣ буд бӯстон буд байни мактабу бӯстон буд. ранги кӯвен охи ма бачаак майдак будам ана ҷунаи мо боши ами аккордеонда завқ доштум чун дау солое ки саёз буд аккордеона ки наметонисти офизӣ ка наметонисти не ки ма вақте ки дар ами мисол яхмунами ана ҷамоати сарчишма неволи ҳамҷа иштирок дорем ҷунаи мо боши баромад кам ҷои якума гирифтам ҳамиди ҷои якума гирифтам аъзои жюри омад мара ҷура ба қадш пӯч кард ҷура ошноӣ кард бовар ки дига рафтам як ҳафта ига хоб набурда хурсанди ма ягон падарка чӣ ба нага абаша грамота ҳам додан ҷура дига таърифномаву тавсифнома баъд ҳамҷа ма ҳавасманд шидам ма ҷунаи моши чӣ хел меган урусо самаучка меган самаучки қайчхелиш мекунам худомӯзӣ худомӯзӣ кем ҷунаи мо боши ана майда майда ҳамаами асбобора худомӯзӣ кам. чанд асбоби мусиқиро шумо метавонед навохтан? ғиҷака менавозам дамра менавозам тутак менавозам аккордеон менавозам хеле ямаха менавозам. ҳамаша фаҳмидум ака ҳами тутук чие? най охи най тариш мекунӣ тутук мешавад тариш мекунӣ най мешавад ростакиш мекунӣ тутук мешавад тоҷики хака лаҳҷаи мо ҳами хеле ин лаҳҷаи ҳами кӯҳистонӣ мо чӣ хеле ҳар хел суханон мекунем бо шумо намефаҳмем мега сирхи лаба тайку ина мисол ҳами макрия сирха сирхи балҳуд мегум та чӣ мефаҳмӣ намефаҳмӣ барои балҳуд яъне ки серанги бада барои хай лаҳҷаи кӯҳистонӣ ҳами хеле
ами гапое ки дар ами байтои шумо ҳастанд хитон шоирӣ мекунед ё ки ягон ҷо гирифтагӣ хак ма модоме ки шухтабиат будам барои ҳамон ҷумлаи чӣ мекунам ана як раиша мегӯяд ки ба равиши шамол ҳаракат кам хелат аст вақте ки ҳамин муқобили шамол ки ҳаракат карди шамол қошота чӣ кор мекуна ҷамъ мекуна ана ҷумлаи мо ба ҳамин равиши шамол ҳаракат мекунем ки гуфти гапҳо ки мега ҳар ки хандонад ятими хастаро ҳеҷ шодӣ нестанд дар ин ҷаҳон дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо гарчанде қофияам набоша ратто хурсанд мешавад ку ҳамин ятими хаста рост мегӯям да мусулмона хандондан бача хай дар ин дунё охӣ наханди чӣ накунӣ чӣ хуб мекунӣ охӣ ҳамин баъд ака ами ҳозир бисёр одамо шуморо ранги одаме ки хеле шух аст ин мешиносанд ин як образ аст ё ки шумо дар зиндагитонам хеле одаме маҷура дар зиндагӣ мам хелем дар хона мам хеле шухам нисбати муҳити ҳаёту зиндагии чида табиатам ҳамин хеле ин феъла дигар кан намешавад ҳо мега ки одам мебарад то қавра мега як феълша мебарам муҳамтари шидагӣ макунам дигар чӣ кунем охӣ феъл муҳамтари ина мо ҳозир раҷлик бояд медонам мисол одамо фикр мекунанд ки и девна ман девна нестам ма ҷумлаи мо боши ғазале мегӯм ки ди мисра да хидма гириями ҳам хибаалама ҳама тарафаем ин ҳаминҷода мисол як асбоб боша ма зиндан ҳаминҷода мисол ғазалам мегӯм шаш мақомшам мегӯм фалакшам мегӯм ҳамаша арудаш мегӯм ҳамин санъатко бояд ҳама тарафа шидандар ко бойғонит бояд хеле бақувват боша ки мисол ҷое дамера ки ӯ суруди ту намегзарад туғри намегирад ҷое дамера ки ӯ мисол шӯхиҳои ту намешавад уҷада мисол вобаста ба рафт равати ҳамун маъракае мера ки мисол ҷа калонтаро уҷа мегирем ғазал мехонем мо ҷоиш ҳастае ки мисол ҳам ба равиши шамол ҳаракат кандако ки ҳамун муҳита ҳамун маъракаро ҳам дилша гарм кандако ҳам розӣ кандако ки ҳамун одамо аймон чӣ розӣ бошад ака ма ин як итари бугӯи хелхелни ма ҳама тарафа тайёрам 10 сол пас ҳами ҳамаш ҳалӣ шавад шумо байтои гуфти гапҳо серьёзни ба сар мекунед хондан охи чӣ хеле ки ҳамин ҷура шароит чӣ кунам ман таришам бай мегӯм фарқ надоре мега шаҳри ачшима рафти ачшимта чӣ кор кун кур кун ҳозир замона зиндагӣ пешрафтагиач хеле ака барои молодёж барои хурсандияти мусулмон хандидан ака ин ҳамин санъатон ринда дида ринда ака дида хеле як нигоҳ кун як ида нестад мисол бурусли мурданша чанд сол шидагиа 6 сол шуд қатъия бародаршим бародарро бояд худ бишноси ака ирад мегам мисол ҳамун гуфтагие ки ҳар инсона дар ҷодаи мисол ҳанаре ки мисол интихоб мекуна на ин ки ҳофизӣ кадом ҷодае ки мисол шофёрия мисол чӣ касабае ки набоша интихоб мекуна ҳамун одама психическая атакаш мекуна психическая атака мекуна ӯ касабаро барои чӣ интихоб кард барои зиндагиша пеш бурдан хелат вақте ки асаби ҳамун одам желез набоша ҳамиди ӯ одам оҳанӣ набоша вақте ки ӯ аю кор ки дист кашид айнуни хӯрдан мемонад ана брусли гуфтаga ки вақте ки тара ки танқид кардам бифаҳм ки рай дуруста рафтиса ҳозир шумо ҳамун рах даҳед ман рай дуруст дам ягон мусулмонам кор надорам ҷудаимончи марам кор нагирам марам кор нагирам як хел байтотон ба лафзи хориҷӣ ай тарафи шумо хонда мешаванд шумо онҳоро репетитсия гуфти гапҳо мекунем баъд мехонед ё ки ҳами чишаш мекунем ягон ҷош баъд нодуруст боша охшон баъд тухриш мекунам аммо
одамое ки گوش که صحنه خیلی ده صحنه خیلی انا یکمش که صحنه جورا سرعت نداره аҳа اینه مثال میگم ها о در ماشین موندگی موسیقی را рафтаист رفته سای همون را معنیش همون نمیفهم نه که هم خیلی جمونده سای موسیقی همون فورا ماه در دل همون برای همون صنعت سرعت نداره همین وقتی که این مثال نگاه که آدمی که مشق میکنه о مشق میکنه رینگ در میبره همون یک پریوم نداره هر که پریوم خود خودش داره که داره. باید که همون چیشه مغلوب کنه پراتینیکشه о خیلی برای زندگی حرکت میکنی خیلی تایی تا میکنی او تا میکنی که هم زندگی تا پیش بری اخوی ина дар як навори видео пеши шумо духтарои ай россия ба фикрам омада буданд барои чӣ омада буданд دختر راستی اومد ягон заказ буд ё ки نه او اوجادا چی کن قطعی هم دگونه شرط کده аҳа وقتی که نوار ما را میبینه ما فرما سفید قطعی تای ساله بستگی بای نمیگم السلام علیکم السلام مبارکی دو مبارکه مبارکی دو مبارکه یکم زبسیم که درم آیو оҳо байт индийский буд ба фикрам او فکر میکنه که ما کم عربم مش میگه که عربه ایش میگه که نه عرب نه توجیکه аҳа بعد هم شرط میکنه میگه که ما میودم میون قطعی صورت میگیرم میگه میون تدا میگه نشون میتون دکازت دکازت میکنه. میکنه аҳа همون بیچاره کوفته مرا اومد ما گندم دراوی دادم хонада بچه اول نونه بعد آدم آیا خوش خیلی рост мегӯям ما اینا گرچنده که مرا بشناسم ما همون دیخونی ما که ایسا همه چه در پیش نون بیچاره خیلی اومدن هم تری یفتنم گرفتن زبس کن گرفت جای موشی бурд آه، нишон ما- дод дакозат кардад چی کن و مرا چی کن انا جهت کن که بیو بریم مسکو میمونی موشه اوجا دا کنسرت کلون میتیم کارشیم اوجا دا چی گویسان مخلیص تا шумо чӣ гуфтед من گفتم یکمش من بسی را نمیدونم خود دیمش که میرم اونجا من خیشک نداشته باشم خونه کی میرم و خندید Амо چیکار؟ ина ози ака шумо мо медонем ки барое ки мо ҳами қатъи шумо як се ҳафта шуда ки гапзанон мекунем вақтон намешавад ҳами ҳар хел чизода خیلی ҳами دیدی шумо гуфтем ки алавдаравида гандумдаравида будена ози вақтон чӣ хел ҳами мераса ҳамин чиз ҳами хел коруда ё ки نه باز وقتی نه گندم درایده بود یا بالو میکنیم گندم را میدارن نخد میدارن ва одамое ки шуморо таклиф мекунанд ода мегӯян ки не ма намерам а гандумдаравида و ما هم دیخونی من این برال بو شب پرس ما هم دیخونی دا میکنیم جمعه موشی ай ҳама байти машҳуртонака шики шики бабо ҳастай Şık şık baba, şık şık baba, baba şık şık baba, şık 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 baba, şık şık baba, baba şık şık baba, şık şık lak lak boyna, lak boyna, boyna lak lak boyna, lak lak boyna, lak lak boyna, boyna lak lak boyna lak lak. Liki liki oyna, Liki liki oyna, oyna liki liki. oyna liki liki. я мода нақл мекардем ай ҷо пайдо шид ҳами байт чӣ хел шид ки шумо аввая хондем این شکشک بابا این سرود همون خیلی تماشا کنیم این هم دیدیم
همین چیزی که من دلم در معقول شود کنم من همون چیزا بخونم همه مخلص همون قبولش میکنم همون دلی من که قبول کرد که من همون را که پیشنهاد کنم همون باید همون شما در خونه دیدیم؟ در خونه دیدیم بعد او بچه هم خطی همون سخانوش هم نهیستاندیم چی کردیم معنوشا فهمیدین؟ اوخم نمیدونم اوخم چیزی که بود همون نویستگیر هم ما گفتیم شوخی خواهد چی معنی دونه نکی نمیدونیم اون معنی شوخی بود نکی اوخی انا چیزی که با کم ترک دیگرگون هم کدام دیشه؟ خواهد دیگرگون و برای اکه فهموشیدنش توجیکه مو؟ ها بچه بعد چی را گفتیم نه قرغزی را گفتیم در چی گفتیم میمونو گریستان گرفتن همه صنعتکار خیلی همین سرود هم میشنم اذیت میکنی در قزستان خوندین؟ جرگاتول اوجا دم بسیار آدمای قرغزستان اونی بعد او گریستان گرفتن بعد اون میفهمیم که درباره از انا که ماشین زده بودش موده درباره هم بوده موشی میداره خاک هم معزز کردیم موخه معزز کردیم هم پیشنهادش کردیم دیگه اکاد امی در بیرون در شهر بگیم در کلوب بیرون دا میشناسن شما را؟ در تمام توچکای تاجیکستان را میشناسن یگون خودم دا او بیسوم را میشناسن نمیدونم میبیم پیشتون چی میگن؟ حرمت ایزاد گفتی گپا جای شیطان مونه نمیوان چخ نیستیم میم باید کنم اکای قدم اینا شما در زندگیتون در شروع بوده فکری با دوشنبه گذشتن نداریم؟ اوخه بیوجه نداریم کجا بریم اوخه خیلی اینا بیوجت ها بگیم بیوجت همی اوزی با نظر من پیش میدونی که مقصد چیه که می تاریخ جونم شو فیزی نیستم قصه کنم نه قسم بتین نه تاریم که همه جورا چند قضیه روش رازه مردک دوده رفتم خدمت شکردم بیسمم کردم جونم شو پیشش نه گولا کولم سومانه دوده گفتی گپو مردک همه دوبری موخه برای نام هم قصه خونده ساگی موخه من کوره جمعیتی ده کوره جمعیتی ده همش ما خطپوزنه اشتراک کردیم اینا بیو تفتیش که نگاه که مثل یتیم خونه رفتیم اینا کساله روحی ده اینا مثل سالتایی که در سرد خدمت میکنم دوی میرم موده خدمت میکنم اینا همه میدونه میرم مثل سالتو ده خدمت میکنم 2 روز پیش بود در چی بودین؟ در حبسخانه میشوه؟ توجیک خواهدین؟ تورما ترمای زنکو اونجا دعوت کن رفتیم اونجا در جورا کنسیل کردیم اینا با جلوی موشی دوشنبه در رفتیم اونجا در یگان سون نمیتن؟ ترمینال دن ما خدمت نکنیم ما یگان چی نمیکنیم برای خدا اینا ای سالی چندم شما خیلی زکاز میگیرین میرین یگان جا در آفیزی میکنین؟ چند سال شید؟ او خیلی سال 86 ما چون تو فتانک بودم همون سال مایده همون هفته سیمون رفت تو همین سالا نه که در یوتیوب یکم بارس ویدیو شما سال 2015 برآمد شما کی فهمیدین که خیلی شما مشهور شدین؟ نه این جای خیلی بود که انا نمی اینه صبونه رکلم نداشته باشه هیچ که نمیدونش همه خیلت راست میگم من قدر همین مثال اوفیزی میکنم چی میکنم انا زبس نداشتم یکم کلیپ هم نداریم؟ نه نداشتم تازه چی ندارم خیلی خیلی کم غلط خینه راست میگم یار کرد چی میگه که خینه انا جمعه موشی ما همون زبسی کم غلطه نه برو واردم همجا چکم ما سلامتیم گریخت پدر عوض میشنم کرد کدام سال بوده؟ سال هم 2015 اوه پدر خیلی کسال عوض میشنم ما گفتم این آدمی خیلی آدم چیه همین اوجاستی زمانی نیستی من گفتم به همین کمه بیشم باشه از عبس بکنم گفتم آدمی گفتم مردیم هم همی گفتی گفت میمونه من چی میدونم که نمیبرم با خیلی اکر دستی خدمان خودش داریم همیشه هم چیزی که حدث منو مگیره
انا پیشنهاد میکنیم آها. چیزی خویش هم کنن مونی نمیگیم همینه چیزی که همین مثل مخلصا خویش کنن ما مجرم دل اجرا میکنیم تای بچه های بیرون فقیر نیستن امی یگان یگان плани مسلمان دم کار ندارم مثل با نفس یگان کسم سلمان هم نمیکنم همین خداوند چند قایی که درست کن بوده این قدر نونم باشن هم شکر خداوند میکنم و میخواه باز منه یگان فکری کلیپ کردن نداره نوزی یگان کلیپی کلام باشه خیلی نه او همین. کلیپ در جسوم در کره و خیلی بود ما با اونجاش همه اومده ولی ما این همین دارین سنگو ده نه سنگو را میگه هم وطن هم دیگه ای دارین سنگو کلیپ چی میکنی آخه چند градус خنکی ای اوزی اکر اوزی مود اینجا اوزی همجا ایستادگی هم همجا دارم نمیدونم تیر مدینه که ما کور نمیکنه چند گرازه همجا خواه خنکی را من نمیفهمم ما مختاییم آخه انا خنکی را ما خواه نمیفهمم ما مختاشی داریم اینا که شما مینده ایجا کو شما دا وا بیداره خنکه اینا دا جورا سالقینه قطعی شما بچه‌تون میخونن هم خیلی هست اوه. حافظی میکنن آینده در شما امورا با اینستیتوت صنعت تو داخل کردن یا که نه داخله داخل ایوزه او استودنته شما میخواید که امی فعالیت شما را اوای پیش برن خیلی کنه او شاکر دستی خودش در جورا باشه شما نمیگین که برا بخون یا که نخون هی اکی کس از چی مجبور میکنی من چی میدونم مولی دادل خودت چی مقصده دادل من چی مقصده خودش راش انتخاب کنه زندگیش پیشه کنه همیدی آدمی هست که 5 دیپلم داره در همون سوای خوندگیش کار نمیکنه درست میگه و مجبوری نمیشه و او خودش خوش کرد که قطعی شما برا بخونن خیلی هست نه او اگه رفت داخل شد بس هوا خودش مثال استودن شده چی شده آها انا اگر سایقل بتم مثال کسبره ها میتن نه تا اوش انتخاب خودش داره یا- من تو روز موندن مجموعه موشه که دیگر اون ندارم من خوندن مفیدی مامگرم بکنم اما من شاگرده زور دارم شاگرده من خدا بزنم کو اکا این خیلی کو شاگرده دارم که آها شاگردات امی فعالیت آدم شما یکی نه خیلی کنسرواتور خونده اگر چنین شاگرد من چطوری تل ندارم او کی میبرن در قطعی شما درجه فیزیک میخونن که نه خبر و بود کنه دختن بچه آه. این کسبه در نرفتن دیگه چی در داخل شدن آه. نو تو محیطی که مثل هم مکتب در مثل طلبه بدن مثل ما کنسل میگذراندم مثل چورابینوی که داخلی مکتب بود آه. ما کدام موضوع نیده که میرفتیم جای اکم میومیم هم ما افتخار نموش هست هم ما جای در که رفتگیم ما به جای اکم اومگی نیستیم اوسی دارین یگان شاگرد اوکی شاگرد داره میگم تیار میکنم او میرون دیگه چیده میرون او دیگه سواد میرون دیگه جدا علمشون بلندی بعد ایده آه. علمشون بلندی بعد دیگه چیده داخل میشون سواد داخل میشن دیگه اصلا میرون خیلی بکنن میکنن نکنن جورای موشی تو اونی که ایده سمو ماگره اینشونشون دادیم جورای موشی همین یا لازم که باشه یا مسلمان یا بخاندانی یا یک دستگیری کنی یا همه شفاعت ده ما برای مخلصا همشون بربوری و تمنا دارم ما پگه سولی نوای چی شو میگین بگذار که همین مخلصا ما همشون هم تر ارچه سولینه واره سرشون سبز باشه وقتشون خوش باشه که جای در که باشن خداوند نگهبانشون باشه انا چی مراد مقصد داشته باشن خداوند مراد مقصدشون حاصل بگردونه انا بیادیمو نباشن ما همین صنعتکارا به مخلص هیچ که صنعتکار به مخلص هیچ که مثل اینم قدر گولا کمیه اخیر خدم گفته چی میکنه ما کرتا گوش میگیرم همون گولا که میاد پیش ما همه را میپرتم پیش همون گولا در چوخان میشم قطعی همون مثل صورت میگیرم چی میکنم یا خرسندی همون خودش میلیونه
همین این دنیا دم دنیا و نیستیم کوه خیلی اما خیلی خوز هستیم فردا نیستیم نه میام مثال در همین دنیا مثال ولی نسبت ما هر که هرچی میگه میا صنعتکار میا مثال احمد از اورش میا احمد از اورش میا با مثال احمد فارس میا نه که با نمودی ما نمیا راست میگم برای که هر که جای خودش داره طبقه خودش داره و چی خودش داره این بعد از سر ما باید با پشیمانی میشه و میشه میگذره و یا مردک نقل کرد بگم نگم که بازور اما می تو اکومولاتور شتن مونه گاب زدن یک آدم کمبغل نه آها اینطوری جلوی موشی یک رئیس میگذره که یک آدم در گردن یک کس یوغا بسته جفت کیسه آها میگه چیکار میکنی میگه این مرده که طریق هم دودیسه میگه قرض دارم میگه چند سون قرض دارم میگه فلان سون خیلی رئیسه این سون داره نبرونم میتونم میگه این همه قرض همه را بگی همه آدم موضوع خوبی میکنم بعد یوغای گردنش میگیره و من میگه که اکا چینون داریم میگه اکای کریم اکای کریم میگه سلامات باش میگه تو چینون داریم میگه من خیلی جالی بعد میگرده سنی همون سندوداگی میگه که اکایش هم میگذره یکون گام نمیگه من یک سال میگذره بند میگذره همین مرده که سندودو آدم کریم ایتا یو خالص کرد میگذره میگه ما هم جای جورای کریم داشتیم همین قشلوق دا میگه همون گجا ده یه میگه او وکیل قشلوق شده او چین یوغ دا گردنش بود او دنیا را بگید میاد سراغ پای که هم میگه که اکای کریم میگه خیلی همتری میموندورش میکنه خیلی اسکریش که بود که زیوفتش میکنه مبورکش هم میگه وکیلش در میگرده میگه که اکایش هم میگذره خیلی بو ایبان میگذره 10 سال پس دیگه میگه که همه اکای کریم وکیل همی جده او رئیسی کالخور شده اگه میگه بچه چکون میکنی میاد دوفت پیش پشت گوسپند میکشه او خوبی که بود گوسپند میکشه میگه که بچه میگه کریم برک شد رئیسی میگه اکایش هم میگذره بعد جونا تو خورده 1 سال پس دیگه میگه همه رئیس کریم خونش میگه مرده خیر میگه جورا منبود میگه بریم میگه سر منزلش ده دو کنیم میره سر منزلش ده که ده تختچه نرسونده که اکایش هم میگذره هر همی دنیا گذره ایش هم میگذره رحمت کنم دیله باشی نکن سلامت برای قدمتون انجا کنی از جان تشکر زنده باشی